Рота пойдем, да. Тақсырым, медер досыз. Иншалла, даватқа да шығып келді. Алла разы болсын. Бізге дағы, біздің көрушілерге да дуа қылдың ба? Конечно, дуа қылып барғаннан бастап кеткенге чейин. Туғандар, ассалаумалейкум. Жалпы қатталушылар, Нуркей YouTube каналының көрушілері, құтманды күніңіздер менен. Бишкек шаарынан жалпыңыздарға салам айтабыз. Бүгін бізде выгрузка. Бүгін бұйырса 25 число 8 ай 2023 жыл. Бишкек уақытысы бойынша ертеменен саат 9:30 болды. Құрметті көрушілер, бізде кезектегі экспресс контейнерлеріміз келіп отады. Бұйырса бұл шығарылышта адаттағыдай сіздерге выгрузка бойынша видео обзор болады. Анан Кореядан келген унаалар бойынша. В общем, өткөнкү видеодо эле біз көргөзөрөбүз, тандоо сиздердики. Машиненин Кореядан алынган баалары, андан сырткары бул жака келип растаможкасы менен канчага турат, анан Кыргызстанда Бишкектеги баалары кандай, өзүңүздөр салыштырып, буюрса заказды кыла берсеңиздер болот тугандар. Ылдыйга телефон номерлерди коюп кое беребиз. Биз эч кандай компания эмеспиз, дагы бир ирет кайталап коеюн. Эч кандай ИП эмеспиз. Жеке биздин өзүбүз менен гана через нотариус договор түзсөңүздөр болот тугандар. Барыңыздарга жагымдуу экран, күн ысык, аябай алдыңыздарга чай, суу, кымыз, суусундуктарын коюп алыңыздар. Күн аябай ысык. Выгрузка уже бул жакта башталган. Биздин 2 контейнер, мына ушул контейнер бизге постоянно чет жактан түшүп атат. Буюрса эртең бүгүн 25 2 контейнер келди, дагы 1 контейнерибиз келет тугандар. Казайындар бүт түшөрдү окшойт, а? Чең таксыр бир дуа кылыңдар, кача бериң. Бисмиллахиррахманиррахим. Кет. Майлуу сүттүү болсун, ушу алгандарга. Дуалар жүрөктүү нерселерге жарап. Жакшы күндөрү колдоно берсин. Алла кайта. Жакшы күндөргө айдасын туугандарыбыз. Бисмилла. Тақсыр эм даваттан кейін бір качкага да барышыңыз керек екен. Қандай дедіңіз туған? Мына хотя момындай болса, тақсыр мына ке. Бисмилла. Охо, чү дегенчеле Аванте турат го. Аванте менен К5. Так, где-то бир 10 сантиметр. Муну өтө ойлап. Бисмилла. Бизде алгач кунабыз. Санаттан юрайбыз. Көтөрө. Якылыш керек баке. Көтөр. Азыр бир комментарий берип коесо. Иштеген боюнча. Я байка. Эле болду. Болуска жаранкычтар келип кетти. Kim gelecek? İşte tart koydu. Çap, eşkence var, bartap. Gazdan beri etkeniz ha? Gazdan beri etkeniz. Cumağa çay, uzalı. Oo, bugün Cuma'ya yetiş gerek. Ne, ключ sizde otav. Ключ sizde otav.
Bu объемы qancha bo'ladi traktorning? 1-0. 1-0. Ketdi. Stop. Balonlarını çekile, balonlarını çıkarıla. Balonlarını çıkarıla, balonlarını. Так, tushirganda oylash kerak. Hozir qaptaldan keladi. Ha, narxini tushirib qo'yadi ekan. Bu mashina kimniki? Sen-ku? Jaman gazdan beretken evi. Orbol bayke, orbol qila. Havayla. Bu ne deyiz bakar? Ofis taqda ekan aka. Taqib oringiz. İşlegenlerge müşahede etmeyimiz. Üstü görünmeydi sizge. Hoppa. Üstüme gelelim, tüyüp duracağım. Gelelim. Gördün mü? Tüyüp durar. Hoppa. Bukan. Gördün mü? Tüyüp durar. Bana demedi geziyor. Üstü kişide tiyip durar. Hiç mi? Tüyüp durar. Burak kanca tüyüp durar belgisiz. Baka. Hiç neler tiyip durar. İşte dige şey kanca tüyüp saldı gibi bile. Hoppa. Üstünü gördünüzler tuğanlar. Üstü где-то bir 4.50 turadi. Hazır уже көтөргөндө biraz дагы кирди окшойт. Аны эми Кудай сактасын. Hazır көрөбүз. Опа. Бул жакта дагы автоунаалар түшүп атат азыр эртеден бери. В общем бүгүн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 наркы жакта дагы 2 түшкөн болчу. Барын бошотуп атат. Лишний нерсени сизге öğretilет да. Не, разборка болуп атат. Машина түшпөйт. Hoppa! Bir ketdi. Hoppa! Artqa chiqqilay, artqa, üstüne. Çık. Çık Taksir çık.
No, rычагтан байлап коет экен да, байке. Үчүнчү набыз. Balon saqla, bas. Балондор. Алдындагы фаралары полный чечилген, бампери, капоттун крышкасы полный чечилген. Так, бул Kia Morning болуш керек. Или Chevrolet Spark. Жок, Chevrolet Spark. Мындай арты чечилген. Капоттун крышкасы, багаждын крышкасы. Sonata ne ekan bu? Nuray. Ha, bu Elif ekan. Hyundai Sonata Elif. 4-cü mashinamiz. Sizniki-mi? Bu kimniki ekan? Put etyapsiz. Bayka put etyapsiz. Так, artı polni chechilgan içinde. Ne brat, iş qanday oltan? Yaxshi? Bunu koy. Peki normal yürəklər. Üstü tiymədi mi? Allah'ım bilmem. Maya boltunu. Bayka. Oba! Oba! Так, нормально ekan. Четкий ekan. Так, ikinci konteyner. Ho. Baldı. Hadi. Жүрек düşürет ko. Так, бұл 7-ci машина. Hyundai Avante. Qanday olib turishdi? Qarasang bo'lasan. Keltirma. Tushirim kerak. Yo, bismillah. Valda. Oba. Чуть-чуть ele turadi. Morning kimniki? Ha? İleride. Avaylanız. Так, oldu. Так, buyursa 9-cu mashina to'g'rilar. Ya bu qanday olib tur dedingiz? Ham tinch vaqtda aytingchi, bayka. Qanday dedingiz? Ya bayka. Ya tug'an mashina Moskvaga, Rossiyaga. Rossiyaga. Taksiga? Bu neme o? Elektronli va коробка. Benzin varianti? Benzin gaz. Екі өтең бі? Ого, подрулевой липсток бар екен, монитор, подогрев. Электронный там выключи, ручник, наверное. Ылдиға. О, кетті. Қармап қалған екен да? А? Жоқ, қысып қалған екен да?
Нормально, газ, бензин. Чисто артезиан сусы. Шу таможняда шлангынан ағып тұрады. Бисмиллахиррахманиррахим. Elhamdülillah. Bizi Kırgızistan'dan susuna hiçbir ülkenin susu жетпейт. Öngülörde aralap, taştan taşka urunup, şuna muztak boydan şardın tak ortasıga çeyin kirip turат. Barına şükür kılış керек. Bakыңыздар да. Bunday sunu sağınıp, bunday sunu еңсеп жүргөн биздин чет өлкөлүктөр бар. Чет өлкөдө жүргөн биздин кыргыз мекендештер бар. Баарыңыздарды ушу мекенге кайтып, эсен аман кайтып келишиңиздерге тилектешпиз. Ошол нерсени каалайт элек, ошол нерсени Алла Тааладан суганат. Караңыздар. Elhamdülillah. Sıçıyorlar. Su qanday ekan? Su bo'yicha kommentariy. Ne kommentariy? Susuz yaşayacak da. Nal deb taslandı. Ушундай туугандар, буюрса кече 25 число ушул выгрузка болду. Бүгүн 26 число. Буюрса бүгүн дагы ошол кечеги айтып аткан, жогоруда видеодо айтып аткан bir konteynерибиз келиптир. Буну дагы буюрса бүгүн 26-сы выгрузка кылып атабыз. Ушул будан кийинки ушул видео выгрузка боюнча видеону толук көрсөңүздөр, ошол жака мен автоунаалардын бааларыны тактан канчага турду бар жогун көргөзүп бергенге аракет кылам. Каналга катталып, лайктан басып, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Кийинки видеону сөзсүз калтырбай көрүңүздөр туугандар.